Écoutez, normalement, aujourd'hui, c'est un jour férié, mais parce que nous sommes dans l'urgence et que les impératifs de l'État s'imposent. murumva mu by'ukuri uyu munsi wari umunsi w'ikiruhuko ariko kubera ko turi mu bihe byihutirwa kandi ibisabwa n'inyungu z'igihugu bigomba kubahirizwa. Minisitiri w'Intebe, umuyobozi wa guverinoma yayoboye inama ikomeye yibanze cyane ku isesengura ry'ihinduka ry'ibihe biri kuba muri Uvira byakurikiye isubira inyuma ry'izo ngabo byibura mu mujyi, bikaba biri gukurikiranwa no kugenzurwa n'inzego zacu ziri muri Uvira. Ikibazo nyamukuru cyaganiriweho ni icyihutirwa kijyanye n'abaturage, uburyo bwo kwemeza ko basubira mu byabo mu mutekano n'icyubahiro. Ntabwo byagarukiye gusa ku kibazo cy'abaturage n'imibereho yabo ari byo by'ubutabazi n'ubuzima bwabo, ahubwo hanaganiriwe ku kibazo cy'umutekano, kuko bidahagije kuvuga ko hari uwavuye mu mujyi yikuye mu mujyi gusa, ahubwo hagomba kwemezwa ko inzego za leta zisubizwa mu kazi kazo mu buryo busesuye. Uko gusubizwa mu kazi bigomba gukorwa buhoro buhoro, kuko tuzi ko umujyi wahuye n'ibibazo bikomeye cyane ndetse ukaba waracengewemo n'abantu bafite imigambi mibisha. Tuzi gahunda yabo n'imvugo zishingiye ku guharabika no gutoteza umuryango w'Abanyamulenge. Ni muri urwo rwego twaganiriye n'impande zitandukanye zari zitabiriye inama, by'umwihariko inzego za DGM, ubuyobozi bukuru bushinzwe abinjira n'abasohoka, kuko hari abaturage barenga ibihumbi 260 b'Abanyekongo bari mu mahanga. Urugero nko mu Burundi bagomba gutaha. Ni ngombwa rero kwihutisha gusubiza mu kazi serivisi zose ku mipaka. Ni nayo mpamvu impuguke zo muri minisiteri ishinzwe imibereho myiza y'abaturage niyo mu bijyanye n'umutekano w'imbere mu gihugu zari zihari, kugira ngo harebwe neza uko abo baturage bagomba gutaha n'ibihe ndetse n'uburyo bazatahamo bakagaruka mu gihugu neza, kuko hari amazu yafashwe n'abo bantu bagiye batandukanye bagiye bayabohoza ndetse andi arasenywa. Ni ingenzi rero ko iyi mirimo ibanza ikorwa neza mbere y'uko hatangwa uburenganzira bwo gutaha, kugira ngo basubire mu byabo mu buryo bukwiye. Ikindi kibazo cyaganiriweho ni icy'ubutabera, kuko hatitawe gusa ku byabaye, ahubwo hari n'ibikorwa bimwe na bimwe bigomba gukurikiranwa n'ubutabera no guhanwa hakurikijwe amategeko, kugira ngo hirindwe ko ibikorwa bibi byagiye bigaragara kenshi muri Uvira mu bihe byashize byasubira. Ni muri urwo rwego hakomeje igikorwa cyo gusubiza no gushimangira ubuyobozi n'ubufasha bwa leta. Ibi bisaba koko ko leta binyuze mu nzego zayo zitandukanye yisuganya igasubira mu mirimo yayo. Uko leta izagenda ishyirwa mu bikorwa mu buryo busesuye, niko hazakurikiraho kugaruka kwa guverineri n'inzego zose zimuherekeza. Izi ni inshingano dushaka gusohoza mu buryo bwihuse cyane. Icyo ni cyo cyari icyifuzo nyamukuru n'icyifuzo gikomeye cya Minisitiri w'Intebe ku bitabiriye inama bose. Ingabo z'igihugu zamaze kugera i Uvira, ariko nk'uko nabivuze kandi nk'uko byavuzwe inshuro nyinshi, kugaruka nyakuri ku butegetsi bwa leta muri Uvira bizagaragarira mu gusubizaho inzego zose z'ubuyobozi mu buryo bwuzuye. Ariko biracyari kare ko ibyo bikorwa uyu munsi, kuko tuzi ko umujyi ukirimo abacengezi n'abantu bafite imigambi mibisha. Ni ngombwa ko abashinzwe umutekano, by'umwihariko igisirikare, bashobora gushyiraho umupaka w'umutekano uzengurutse umujyi wa Uvira. Ni ukuvuga ni nk'urukuta, kuko umujyi wa Uvira udashobora kwirindirwa imbere muri wo gusa. Niyo mpamvu tugomba kwemeza ko mu bice biyikikije, mu turere tuyizengurutse, hatarimo ingabo z'u Rwanda n'abafatanyabikorwa bazo. Ntitugomba kwibagirwa ko hari ibibazo byinshi tugomba gukemura. Hari itsinda ry'ubutabazi ryagiye mu karere rigasanga urugero hari abana barenga ibihumbi 12 batabashije kumenyekana ngo hamenyekane ababyeyi babo. Ibyo byerekana neza ko hari akazi gakomeye kagomba gukorwa mu gusana no gusubiza hamwe imiryango yasenywe n'aya makimbirane. Aha ndifuza gushimangira by'umwihariko ubupfura n'ubupatriote cyangwa gukunda igihugu by'Abanyekongo b'Abanyamulenge, kuko
hari igihe ugomba kuvuga ukuri nk'uko kumeze. U Rwanda n'umufasha warwo wa M23 bagaragaje inshuro nyinshi ubushake bwo gukoresha nabi uyu muryango mu nyungu zabo za politiki n'umutekano, ariko amahirwe nuko abanyamurenge bahoze kandi bagikomeza kuba abaturage batuye muri Uvira, muri Bukavu, Igoma, Kinshasa n'ahandi henshi mu gihugu bemeje ko nta handi bafite ho kujya hatari mu gihugu cyabo. Bivugiye mu ijwi riranguruye kandi risobanutse ko banga gukoreshwa n'u Rwanda n'uyu mufatanyabikorwa warwo. Ijwi ryabo ryumvikanye neza kandi rizatuma u Rwanda rushaka izindi nzira zo kugera ku nyungu zarwo aho gukomeza kwihisha inyuma yo guharabika no gupfobya imiryango y'abanyekongo. Ibi binatuma twongera gushimangira ubutumwa abaguverineri bari baragejeje ku baturage bose: ni ngombwa kubana no kubaho dufatanyije. Tugomba kwirinda guha umwanzi icyuho na gito cyatuma abona impamvu zo kongera kudushora mu byago twabonye, kuko muri Uvira habaruwe abarenga 1,500, bishwe abarenga 300,000 bakaba barahungishijwe, tutavuze imibabaro n'ingaruka zikomeye ku miryango. Uyu munsi rero ni ingenzi ko imiryango yose ituriye Uvira, Ababembe, Abavira, Abafurero n'abandi bose ibana mu mahoro mu bwumvikane. Tugomba kandi kwitwararika twese ko nta muryango n'umwe wacu ugwa mu mutego w'ibikorwa by'umwanzi. Pour ne pas lui donner les prétextes des aventures que nous avons vues, parce que sur Uvira, on a compté plus de 1500 morts, on a compté plus de 300 000 déplacés. Je ne compte pas les drames familiaux qui sont connus. Donc aujourd'hui, il est important que toutes nos communautés, les Babembe, les Bavira, les Bafuliro, tous ceux qui vivent à Uvira puissent vivre en harmonie et que nous puissions tous nous assurer qu'aucune de notre communauté n'est prise au piège des aventures de l'ennemi. Bamwita Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akanaba minisitiri w'itangazamakuru, aho yarari kugeza ku baturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyaganiriwe mu nama y'abaminisitiri yayobowe na minisitiri w'intebe, akaba ari nawe uhagarariye guverinoma cyangwa umuyobozi wa guverinoma. Nk'ibisanzwe ni nyuma y'aho Perezida Chilombo we yagiye i Davos mu nama idasanzwe, aho ari buhuriyemo na Perezida Donald Trump ndetse n'abandi bayobozi batandukanye. U Rwanda rukaba ruri buhagararirwe na Olivier Nduhungirehe. Yagarukaga rero ku bijyanye n'iyi nama bakoze, by'umwihariko ku bijyanye no kugarura ubuyobozi bwa Kivu y'Amajyepfo, ubwo n'ubuyobozi bwa Kinshasa, aho buraza kongera gusubira mu mirimo, Purusi akongera agasubira mu biro bye, ndetse n'ibindi byose bikongera bigasubira ku murongo nyuma y'aho AFC M23 yari yarafashe uyu mujyi, abo bose bagahunga. Ubwo no kuvuga ko uyu wari guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo, ubwo no ku ruhande rwa Kinshasa, dore ko igihande kinini kiri muri AFC M23 ndetse nabo bakaba bafite guverineri wabo, akaba ari buze gusubira mu mirimo ye, ndetse akaba yamaze kwemeza ko bidasubirwaho ingabo za leta FARDC zamaze kugera mu mujyi wa Uvira kugira ngo zisubize ibintu ku murongo. Biri kuba basa nkaho bari kubyirengagiza uburyo abatutsi bari guhunga ndetse n'abandi batandukanye, by'umwihariko nk'uko twibagejejeho abagera kuri 260. Iyo ni imiryango 260 igizwe n'abarenga 1000, aho bamaze guhungira muri Bukavu bavuye muri Uvira mu ngo zabo. Ibi ni ibintu bikomeye cyane. Leta ya Kinshasa rero ikabikomeje gahunda yo kugira ngo igarure abari mu mirimo yabo, bongere basubire mu myanya, ariko bakavuga ko hari abaye mu ventura bashobora kuba bari mu baturage kugira ngo bateze ibibazo bikomeje kuba mu mujyi wa Uvira. Nibyo Patrick Muyaya ari gutangaza. Ndakomeza kugenda bagezaho uko gahunda zifashe mu mujyi wa Uvira, uko situation ihagaze yose ndabibagezaho. Mukomeze mubane nanjye.